Chronicle khatna bung som le kwa David in amon te le Syria te azo Huan huai nung in hichi ahong hiya amon suante kumpipa nahas asia asikin atapa in vai ahom hi Davidin apan hon na hepi zel ziakin kenleng nahas tapa hanun ka hepi samding achi hi huji in Davidin apa tung tang thu a lungmuan ding in mite asol hi Huan David mite amon suante gama hanun kyanga ama lungmuan ding in avatung uhi himale amon suan heututen hanun kyang a David in napa aza tak ziaka lungmuan ding mi na kyanga hon sol hi in naging ta a hiya amite gam hi seding a enchian le en heding a nakyanga hong pai a hi khamo ding mo achi hi huchin hanun in David mite aman a khamul u amet mai sak a huan apuan silte u alai taka abot atobo u khupha nimnem in atan saka apai sakta hi huchi in kwate hiam in amite anahi dan David avahil wa huan adon ding in mi asola amaula azumma ama ngal wa uhi kumpipan nakhamul u asaw non ma Jericho a omunla hoi zo chang in hongki kun achi hi huchin amon swanten David za tak lam ana hi ta zak da lam ana hi ta wa a hi ta u chi akithei un hanun le amon swanten Mesopotamia gam a mi te Syria maka a mi te Joba a mi te kang talai le sakol tung tuang mi te goina ding in dangka sik talen sang khat akhak uhi hichi in kang talai sing thum le sang ni maka kumpi pa le ami te to apiwa medaba kyanga apanmun abolta uhi amon swante akhwawa kipan apor khiawa akikai khomwa kidoding in akwanta uhi Davidin huai azakin Joab le asepai hang sante teng asol khia hi amon swante ahong kwanwa khopi kongpi china aki phalwa kumpipa amau thu a hong kwante atwam in lobuk a omu hi huji in amalam le anunglam a ahon swal deku chi Joab in athei in Israel mi te laka mi tel tuamte atel khia a Syria mi te swal ding in akizal uhi midang teng bel a unau pa abisai khut a akoi vek a amon swante swalding in amauleng akizal uhi huchi in aman Syria mi te kazo keidekle honpan pi in amon swante na zo keidekle ka honpan pi ding hang santakin unla imite le ipathian khwate hum in ikip pa salsak dingu topan hoi asak bangzel in hi hen achi hi huchi in Joab le akyanga miten kidona mun a Syria mite avanai wa huchin ama a atai kek ta uhi amon swanten Syria mite atai ke ku chi athei un amauleng a unau pa abisai ma atai kek ta wa khwa alut uhi huchin Joab Jerusalem apai ta hi Syria miten Israel te ma apang thei ke u chi ana thei un mi asolwa lui khen lam a Syria polte asam khia wa heda desert sepai heutu sophak bel heutu penu ahi huai thu David ahilwa aman Israel mi teng asam khoma Jordan lui akan wa avamu wa swalding in akiphal hui huchi in Syria te kidopi dia David akisakhit in ama akidopi ta uhi Syria mi tebel Israel ma a atai ke kwa David in Syria mi kang talai sang sagi tunga tuang le sepai singli athat a sepai heutu sophak leng athat hi huchi in heda desert mi ten Israel ma a apang theitaki u chi athei un David to kilemna abolwa asikha te ding in a omta u Syria mi ten leng amon swante apan pi nuam taki uhi